oganda jo Kenya luwo chike. Obila omako ji auchiel mawachore ni osebedo ka uso pi ma ok opuodhi mar kambi ma iluongo ni Winicard e ward ma Shirere kar chung od bura ma Lurambi e kaunti ma Kakamega. Apedha manotele kod OCPD ma Kakamega Valerian Obore. Polise ne omako moheo chupni 2,100 mag pi to kod otese ma imone chupe mag pi mabandia mag duol mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS. Jatend obila no olero ni ne giyango gi kambi ma puodho mwandu KEBS gi kambi ma choko osuru e pacho ka ni ji auchiel go timo ohala ma ok opuodhi ka giketo ngima jodak kamarach. Wuon ohala no to pod imanyo gobila. Nane tumepata ripoti ya kwamba kuna mtu anatengeneza maji hapa area ya Shirere. So sasa wamekuja na tumepata kweli ya kwamba alikuwa anatengeneza maji. Ingawaje mwenyewe hayuko hapa, lakini tumepata wafanyikazi 6 ambao tumeweza kukamata. Hii maji tunaambiwa wanatoa kwa kisima. Kisima imechimbwa hapo. Ndio wanatoa and then they purport it to be purified water. Lakini sio ukweli. Ile quantity ambayo tumeweza kushika, tumepata crates 88 ambazo zina contain, each crate contains 24 bottles ambayo ameweka hii kiwango ya kwamba chupa moja ni 1 liter, lakini sio hiyo 1 liter. Yeah, is evading a lot of tax. Serikali ina lose pesa mingi sana in terms of taxation. A main suspect is in Nairobi. We are yet to arrest him. Wale tumeshika ni wafanyikazi wake. There is a supervisor and manager. Ndio tumeweza kushika.